Fatua le ta fododongo ta romali lo balangi berhuhuo ma ke andre da ta hono gededa. Ia iroro gedede mi abu giraira mi fa oha hau dede andre ke lo balangi sabele moroi bagiraira ni hafefu ba ke kiariso Yesu mangandre ita. He lo balangi ma bazorugo yawa lo walangi ni Fatima badizo aya yaga Yesu Keriso sino mauso moroi bangazimate. Bazimane inete ade omuso de dema meno efaso da kata nefena ubanahi ame andre ni amoni. Bayadai soaya kauniga baborodongo taroma lima damato ega badangame lauke mage hau ni amoni irege manguraha da aga hobu bada romaliu iada bale medwa mana sido duhu aboto badedema giluaha be mosomo ada moroi bangazimate hada ia giluaha nia bawa aurima sero maehe bade Yesu no mangade da aga yaduhu. Taromali lo walangi ke da maahe ade bamigu wanerete de femoso Yesu ngaluo si fefena tehale moroi bazura Luka faza 20 efa ngawasara irugi si felendrua imane taromali lo walangi bamelo migu bamoi ira balevate ahule sibai la ohe zamohua andre ni asivaira. Bala ila no mufagau le gowe andre no ahe tabalevate. Bame mo ira baha balela seda poto Yesus so aya. Bame la abusite de dae bahiza niha darua no so bangaira no mo baru safusi sihaga. Bame atau ira bame la fatugu ira balamane de khera. Hadia wami alui zauri bazimate. Lo ya ia badae. Noa samoso ia. Mitere-tere te demini wa ania khemi meso ia bagalilaya na. Beitere linia nononiha andre. Wale tola le tebe ia badanga niha si sohore. Awe wani forefa. Awe we mausonia na no irugi telu ngaluo. Baitere te dera ni wa ania andre. Balafuli ira la roi levate. La obaha da efefu bazi filezara ade. Baba dane be efefu. Ira Maria banua Magadala ade ira. Ba Yohane ba Maria ina Yakobo. Ba abera ade la obaha da bazi nenge andre. Baba dedera bahule waya ni wa era adre bale faduhu dedera khera. Ba mau sovetero isawa levate fagohi ba ifaude ia ba ila lebe muko adre no soto hada ba ifuli ia khera ahuli-huli de dunia da Tuho da romalilo walangi kheda ma andre ya ia da nomoso Yesu. Yesus telah bangkit. Bazi samuza ma'ehe sosama saniha sanerebongi. Babo fadonia bazi bongi adre me ite regotalua nomo. Bale mana hada-hada ia khenia. Hizai me irugi lala sifadede otalua nomo maifu. Iberege moho kabunia bahula na ebua hegenia irasoi. Fa'ata uzalua khenia meya ia sata ubabane resibongi. Hizai bagotalua ba ataunia iila hagawandru ba irongo niha sifahuo. Me ila hagawandru andre ba me irongo liniha sifahuo. I ane mai taya khenia wa atau.
Yami banua zoaya. Faabude da ezalua bada alabe simoi balevate Yesu babolau samohua bazahule wongi sibai. Hana ba abude dera iregela fatugu ira. Bere menotegau le gove foduho levate. Ba aifa da memo ira baha balevate balula soda boto Yesu. Hada zimai fanayai geva abu dedera bagina te andre. Ya ia da fehede niha sobaru safu sisi darua. Sanguma khera mitere-tere tedemi niwa enia khemi. Wa mauso ia bangaluo sitelu. Bagina te itere tedera zino irai iwa Yesu khera. Bagina te ada taya wa abu dedera. Laroi levate ada. Bamo ira la turiaga bani fahau tanebe. Bazura matai o te faduhu wa ira alawe ada omu so sibai dedera. Fagohi ira babangobaha bani fahau be. Ya ami banua zoaya. Bagina te so ita baba abu dede. Mazui na faluka ita gameta ua dede. Ena aboi olifu ita. Ta tere-tere ita deda Yesu Keriso. Boita olifu ge da Roma linia. Babe mauso Yesu te faduhu kheda. Wa nomena Yesu babolawa fa abu dede. Nomena Yesu babolawa ameta ua dede. Ba mana ifa abele gafeha. Ba fa abele ba amate no ilawa. Bereda naso ita baba abu dede. Naso ita bagameta ua dede. Boy aleme ita bada Ena ita tere-tere tededa lo walangi. Ta tere-tere tededa da Roma linia. Batengan iha baba abu dede ta tere-tere da Roma lilo walangi. Bagi nete gei faluka ita ba omuso dede. Ena itere tededa lo walangi. Itere tededa da Roma lilo walangi. Faboi gei alemo ita bago musola dededa. Ba olifu ita lo walangi. Ama ina batalifu ni o masih o Yesu. Babandere tede fe moso Yesu ma andre. Te kau ni ge ita ena eta faduhu ve mauso Yesu andre balala wa aurida seroma Ena dozi ni hate efa moroi bawa abu dede. Te efa moroi baga meta ua dede. Bale medua mana te efa moroi bawa amate. Ya tobali duma-duma kheda da alawe sanuriage fe mauso Yesu baberehuhuo andre. Faabele be moso Yesu. Ma menofaduhu si bai dedera be moso Yesu. Le fa ataura baba nuriaga. Hewa aina bagina te ada famaduhu eda alawe. Le aro molo egoi-goi. Pada masa itu kesaksian perempuan tidak sah menurut hukum yang berlaku. Hada ni faduhu da babe mauso Yesu. Si fefena babe mauso Yesu no i alani wa abele hore. Meno i alani wa abele hore Yesu arode deda wa le saetola i alani wa aurida ya itasamati fa abele hore andre. Bereda boita tehege fa abele hore ade i uuni wa aurida. Duma-dumania. Boita tehege i uuni wa aurida amuata solo heya itabahore. Simane amuata fenu. Fa afegedede. Fa atanrofe. Fa asiliawa. Fa ya osa. Bahada ia nagamuata tanebee. Si dua nia, tafaduhu ewa Yesu andre, siaa ia nisusugi lo walangi, baga netenia ita sama tihenia.
berda bawa aurida bagulidane andre ena amuata ve mauso ni aurifageda ya ia da fe mauso moroi bawa abulehor eluahania taroi gamuata bahor bata aurifaga gamuata ni hasiboho ya ia gamuata ni fatere zoaya ya ita Yesu Keriso. Moguna aboto badededa na amuata sitoho na manena sazo uuni fa aurida bagulidane andre fa abule be mauso Yesu ada lesi moi fa mohoni ba aurida zaya gele da banerete de fe mauso Yesu ero na inete yami banua zoaya duhu wano mauso Yesu Keriso no irei levate fa abele be mausonia ada zange fa eniha moroi baba abudede abu ba atau bada ege zanga bele solo ya ia baba maduhu bereda bagi nete so ita baba abudede basi manegei baba omusodede beita olifuge Yesu abu daromalinia tafaduhu palala ba aurida sero maege. Ya mutolo ita lo walangi bada Roma liniade mangandre ita. Sahwagele da Roma lima sino tehege marongo ia da ama. Pada maade ke utanege bada dema da Roma lima ade medua mane abele da aga babang aurifage. Irege fa abele be mosome ade moroi bangazimate. Tobali sang abele ya aga baba nere lalama si faudu bazo masida uge bongi bama ege. Bade Yesu Keriso no mangade da aga. Yadhu.